Muri Kongo habonetse imirambo 34 y'abazize impanuka y'ubwato. Ababonetse ari bazima ni 58 bari ku bigo nderabuzima mu mujyi wa Goma. Byatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira ibiza no kugoboka abari mu kaga urwego rw'intara ya Kivu ya ruguru ifatanije n'ubuyobozi bw'iyo ntara. Abanyagana amagana ejo bigaragambije Accra basaba ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko buhita buhagarikwa. Mbere y'amatora ya perezida zaba ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 10 mu mujyi wa Ramarsa hafi y'umurwa mukuru wa Tunisia, urubyiruko rurarushaho kugaragaza ko ntacyo rwitayeho mu gihe abamurwanya bakomeye bafunzwe cyangwa bakuwe ku rutonde. Nta nzitizi nyazo perezida Kais Saied azahura nazo zatuma adatsinda amatora. James Swan uhagarariye Somalia by'agateganyo muri ONU yaganiriye n'akanama k'umutekano ku isi. Aravuga ko ONU yiteguye gutera inkunga Somalia mu gihe irimo gukemura ibibazo birimo by'ibikoresho no gukusanya inkunga y'amafaranga kugira ngo izakoreshe amatora yizewe kandi ku gihe. Mu gihe uburobyi bukabije n'ubushyuhe ku isi bigabanya ibiri mu bubiko bw'inyanja, Senegal ihagurukiye ubworozi bw'amafi. 70% bya proteine ingo zibikura mu nganda z'uburobyi.